tun ƴiƴan ele babu 3 dabbugal tataɓangal fi shuruti solati no yewta en fi sartiji julde. Ashartu ko wi'ete sarti lugatan ka haala al alamatu ko mande, wa shar'an ka sari'a ma yalzimu ko konko waɗɗinta min adamihi immorde wasegol muɗum al adami wasegol tawala, wala yalzimu waɗɗinta min wujudihi immorde wodegol mum wujudin wodegol, wala adami li dhatihi wona wasegol kañum tigiri. Wa shurutu solati sartiji julde ɗin ko woni ɗum ma tatawaqqafa ko konko daroto sihhatu ha sellugol julde nden alayha e hoore mum ma al imkani wondude heɓugol feere. Wali solati no waɗani julde nden shara'itun sartiji la tasihhu nde sellata illa biha siwona sabu majji. Ida udimat siɗi wasama aw ba'duha ma yoga e majji wasama lam tasihhu salata ara julde nden sellata. Wa minha no jeeya e majji ashartul awwal sarti ara noon dukhulu waqtiha ko natugol waqtu on mo juuli waqtu on heewali hara julde nden sellali. Qala ta'ala Allah no dali inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Ay koni ɗum koni mawqutan ay koni kitaban ko windande ay mafurudan ko nde farlande fi awqatin e waqtuji muhaddadatin eɓɓaɗi. Fattawqitu ko wiyete waqintingol huwa tahdidu ko ɗum woni eɓɓugol keerina. Wa qad waqqata Allahu gomɗi Allah on waqintini as-salata julde nden bi ma'ana annahu no kanko subhana haddada laha o keerini julde nden waqtan e waqtu min az-zaman immorde zaman. Wakati haccimo al muslimuna gomɗi julɓe ɓe hino fotti ala anna li solati e dow wonde hino wodani julɗe ɗen al-khamsi 5 awqatan waqtuji makhsusatan hertiɗi kadi duwa juulede mahdudatin eɓɓaɗi hertinaɗi la tajzi tawata la tujzi utata julde nde yonata sellata qabla ha ko adi ɗin ɗon hewtude. Qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab eno ɗo sayyidina Umar amirul mu'minin hino maka as-salatu julde nden laha hino wodani nde waqtu sharrata hawllahu mo Allahu on sartinani laha wonande julde nden la tasihhu nde sellata illa bi so nasabu on waqtu. Fa salatu julde nden tajibu hinde waɗɗo bi dukhuli waqtu sabu natugol waqtu mayre on le qawlihi ta'ala sabu dalol Allah agimi salata nyiɓo e julde nden li duluki shamsi sabu dirtugol nange nge. Wa qad ajma'a al ulama'u gomɗi jomiraɓe gande ɓen hino fotti ala fadilatil ityan e dow ɓural ko woni kon addugol tottugol bi solati julde nden fi awwali waqtiha ka arande waqtu mayre fil jumla e nder jumla goto li hadihi l aya wonande oɗo aya wa li qawlihi ta'ala e sabu daalol Allah ka o daali fastabiqul khayrati adondire e gollugol ko moƴƴi wa qawlihi ta'ala wa sari'u adondire ila maghfiratin min rabbikum wa qala ta'ala was-sabiquna e ɓen adondiroɓe as-sabiquna e adondirgol ulaika al-muqarrabun. Wa fi sahihaini no ka Bukhari ka Muslim annahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam su'ila landama ayyul amali ahabbu ila Allah konno e golleɗi ɗin ɓura yiɗede ka Allah qala ɓe makki as-salatu ala waqtiha ko juulugol ka hore waqtu. Wa qala ta'ala Allah dali hafizu rene ala salawati wa min al-muhafazati no jeeya e renagol alayha e hore ɗe julɗe al-ityanu biha addugol ɗe ay legoy tottugol ɗe awwalu waqtiha karande waqtu majje. Wa salawatul mafrudati e julɗe farillaɗe ɗen 5 ko ɗe 5 fil yawmi wal layla e nder jemma on e ñalorma bi mana e nder 24 heures on ko waqtuji 5 woni farilla. Li kulli salati no waɗani kala julde min ha e ɗiɗo waqtu munasibun hawrudirɗo ikhtarahu Allahu laha mo Allah suɓani ɗum waqtu on yatanasabu tawa hino hawrudira ma ahwalil ibada e alhaaliji dewal ko waɗete kon bi haythu ya adduna nokku kamɓe tagore nden ɓe tottata haadi salawati ɗeɗo julɗe fi haadi l awqati e nder ɗiɗo waqtuji wala tahbisuhum tawata jogitotako ɓe an amalihimul ukhra e gay golleli maɓɓe goo bal skoni ta'ayyanahum himo toɗɗaniɓe julde nden hino toɗɗanaɓe alayha e hoori ɗin waqtuji ɗon wa takaffar anhum wa tukuffira hino hoɓɓite itte
anhum gaye maɓɓe khatayahum bakkatuji maɓɓe allati ɗin yusibunaha ɗiɓe woni faggitade ɗum ɗiɓe woni heɓude. kadu shabbaha annabiyu sallallah alayhi wa sallama gomni nelaɗo Allah on nandintini nde ɗo julde binnahari e cagol aljari ilowol alladi ngol yaghtasilu minhu l insanu ngol neɗɗo on lototo e muɗum 5 marwatin laabi 5 e nder ñallal ngal fala yaboka o heddotako min darnihi immorde tundi makko nin shay'an hay e hunde mo ukkike cagol ilowol laabi 5 e nder ñallal ngal tundi hunde heddotako e makko. wa hadihi l mawaqiti ɗiɗo no wagutuji kama yali ko wano ɗi woni ardude ɗo ni. awalan ara nun ɗum solatu zuhuri ko nde julde fana wa yabudaw hino fuɗɗo waɓutu ha waɓutu mayre on bi zawali shamsi ila ka dirtugol nange singe tumbi hoore nge dirti ko ɓuri fanɗude haray fana ko ɗon heewi. ay ko woni dirtugol nange maylu ha ko oñagol magge yiilagol magge ilal maghribi yara ka hirnange an khattil masamitati bimana e gayi kiifun joltukun wa huwa duluku ko ɗum woni yiltagol ko ɗum woni oñagol ko ɗum woni jippagol almadkuru jantagol ngol fi gawli taala e nder daalol Allah agemi solata ñiiɓe julde nde li duluki shamsi ka dirtugol nange. wa yarifu zawal wa yurafu zawal hino andire dirtugol nangen bi hudusi zilli sabu fuɗɗagol ɗowdi ndin e fi janibil mashriqi hella ka funnange baada inidamihi ɓaawo duumagol mayri kayri ɗowdi ndin min janibil maghribi hella ka hirnange no andire nange ngen dirti fana on heewi sabu yiltagol ɗowdi ndin nde yara ka funnange par ce que hari ila ka weetuno tawi ɗowdi ndin ko hella ka hirnange wonirno. wa yamtaddu fonto waɓutu hino fonti hino juuti awalegoy waɓutu zuuri waɓutu fana on himo yehi ɗon ila an yasira ha ɗowdi ndin ha kanko waɓutu on wonta zillu shay'i ha wonta zillu shay'i ɗowdi hunde nden mislahu yeru mayre net fittuli ka jundi mi mana fana on no fuɗɗi ila ka ɗowdi ndin dirti ɗon yaari ko ɗum woni ka funnange ha tawata ibnu adama on e ɗowdi makko ni hiɓe fotama leggal ngal e ɗowdi mum ndi no fota juutude fana on ko ha ɗum yehi summa yantahi bi dalika refti waɓutu fana on hatta ɗon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako nelaɗo waɓutu zuhri waɓutu fana on ida zalati shams ko so tawi woni nangen dirti wa kana laato zillu rajuli ɗowdi gorko on ɗowdi neɗɗo on ka tuuliyara hino fota e jundi makko ndi rawahu muslim. wa istahabbu hino yiɗa taajiliha hawjingol oɗo fana juulamo fi awwalil waqti ka arande waɓutu illa fi shiddatil harri sona ka ngulendi ndin tiiɗi moƴƴa hara nona sifa kame en lagine ɗo enen e mara ngulendi waɗayndi ɗo ko taho en heɓali ngulendi waɗayndi ɗo taw ko sabi mbinta dirtingol fana waɓutu. amma noon e leyɗele hedditiɗe wano ka sahara to no wula ha tawata a heɓɓata yaltude fa yustahabbu hara hino yiɗa fewno ka wulata ɗon e leyɗele ɗe wulata ɗen harana sifa kamen lagine ɗo haray ɗon hino yiɗa ta'khiru ha nettingol julde nden ila an yankasira al har ha ngulendi ndin hela seeɗa alegoy ha ndi ɗuyto seeɗa hollali kadi mo juuli ka tumbere ka wuli ɗon kadi haray waɓutu makko fana makko on sella ko woni hino yiɗa accugol ha ɗowdi ndin ɓutta seeɗa nangen ɓutta seeɗa le kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo ida stadda al harru si tawi woni ngulendi ndin ɗuuɗi fa abridu bi sola ɓuɓɓine julde nden aaligoy acce ha ɓunna seeɗa si juulon fa inna shiddatal har sabu ande no tiiɗugol ngulendi min fayhi jahannam ko jeeya ɗum e foofango yite jahannama wono woniri noon kadi shiddatil baradi ɗuuɗugol kadi ɓuuɓol ngol ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e foofango yite jahannam. saniyan ɗimmum ɗum solatul asri ko nde julde alansara wa yabudaw hino fuɗɗo waqutu ha waqutu mayre on min nihayati waqti zuhuri ila ka waqutu fana on hatti ɗon ay min masiri zulli ila ka wonti ɗon ɗowdi kulli shay'in kala hunde mithluhu yeru mum wa yamtaddu waqutu alansara on hino duumi ila isfirari shamsi ha kanangen soyɗata ɗon ala sahih e dow ko selli kon min qawlayil ulama immorde konguɗi yomiraɓe gande ɓen wa yusannu hino sunnina ɗon kadi tajilu ha yakkingol alansara on fi awwalil waqti ka arande waqutu wa yakoni ɗum ko nden ɗon julde as-salatul usta woni julde hakkundere allati nden nassallahu nde allahu on hirtini alayha e dow mum li fadliha sabu ɓural mum qala taala hafizu ala salawati rene e julde ɗen fof wasalatil usta e julde hakkundere nden
وقد ثبت قمدي تبتي في الأحاديث حديثاج أنها وند جلد حق نيرن صلاة الأسر كو جلد الأنصار ونونري نون no wodi kadi riwayaji wiudi ko julde ko wonde e julde go kadi harona julde alansara. Salisan tatabun dum salatul maghribi ko julde futuro yabu daw hino fuddo wakuta julde futuro bi ghurubi shams ila kanange muti don ay ghurubi darsiha bi mana mutugol ko duni nete neteri din jami'ahu den danangal mayri mutugol dane daneri nange ngenkan darsiya dane daneri nange ngen jami'ahu den danangal mo bi haythu la yara noko katawata yi etake la yura yi etake min morde nange shay'in hay hunde la min sahalin wala min jabalin wana imorde ka hudo ka burure wana imorde ka pelle ta nange yaltita ka pelle yaltita ka dunkire wa yurafu ino andire ghurubi shamsin mutugol nange aidan kadi bigo bali zulmatil layli sabu fewtotugol niwre jemma on sabu niɓɓutugol gokkon ɗum kadi no fellintinire nange ngemmuti minal mashriqi immorde ka funnange sabu yaltoturgol niɓum seeɗa hella ka funnange ɗum no holla en nange ngellan ni mutude ka hirnange li qawli sallallahu alayhi wa sallam sabu makko ne laaɗo ida aqbala layli so jemma on fewtiti min ha huna immorde hella ɗo ɗum hella ka funnange lego wa adbaran nahar nyallangal huccitiri min ha huna hella ɗo ɗum hella ka hirnange fagad aftara saimu haray horuɗo taƴi hande kadi o ñaami o ñama o haray o taƴi bi mana baraji makko ɗin ko ha ɗon haray taƴi hande kadi o windantake baraji horuɗo hande kadi simo faala jotto ha o 20h si o hunto ko haaju makko thumma yamtaddu refti hino duumi waqtul maghribi julde futuronden ila maghribi shafaqil ahmar ha ka safa ɓuuri boɗi boɗeri ndi muti ɗon waqtuji ɗin fof ko julde futuro ɓuuri raɓɓuɗude wa shafaqu ko wiyete boɗe boɗeri ndi bi bayadi ko sabu rawnugol e takhalituhi ko jillodiri kon e mayri humratun boɗi jum thumma tadhabu alhamratu refti boɗi jum ɗum wonta yaha wa yabqa heddo bayadun dane daneri khalisin laaɓundi poyi thumma yahibu refti ndin ɗon kadi muta fa yastadillu dallinora bi ghaybubatil bayadi sabu wirnagol dane daneri ndin ala maghibil hamrati e dow wirnagol boɗi boɗeri ndin wa yusannu no sunnina ta'jilu salatil maghribi yawnugol kadi juulugol futron fi awwali waqtiha ka arande waɓuto lima ruwiya sabu ko filla kon saba lima rawat Tirmidhi sabu ko imam Tirmidhi filli wa sahahu sellinimo an salam wa sahahu o sellinimo an salamata ko yettani en salama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana be latke yusalli al-maghriba be julayno futro ida gharabati shamsu sinange muti wa tawarat bil hijabi nge wirnike kaɓawo heedode ko ɗum kaɓawo fello qala o maaki wa huwa qawlu ahlul ilm ko ɗum ɗo kadi woni konngol jomiraɓe gande ɓe min sahaba immorde sahaba wa min ba'dihim e ɓawa maɓɓe kadi fof muɗum e koytiri ɓawa maɓɓe min attabi'ina immorde tabi'ina rabi anna yabun ɗum solatul isha ko julde geeje yabudaw ino fuɗɗo waɓuta waɓutu nde ɗon kadi binti ha ka sabu lannugol waɓutul maghribi waɓutu futuro on ay bi maghribi shafaqil ahmari sabu mutugol keeki boɗeji ɗin safaquɗi boɗeri ndin wa yamtaddu hino duumi hino fonti e kañum waɓutu geeƴe ɗen ila tulu'il fajiri ha ka fajiri on ferata ɗon assani ɗimmo on wa yanqasimu e ɗum noon hino fecci hino sendi ila qismayn faade e geɓe ɗiɗi waqtun ko waqtu ikhtiyarin ko waqtu suɓaɗo juulegol yamtaddu ila waqtu ikhtiyarin waqtu suɓaɗo juulegol bi manara ko ɗum geeƴe ɗen ɓuuri moƴƴude yamtaddu on waqtu ɗum hino yehi ila sulusil layl ha ka tataɓal jemma wa waqtu idtirarin e waqtu lorritoraɗo tawata ko joginoɗo lorra nganto tawata hani juulali on ɗon waqtu min sulusil layl hino ƴetti ka tataɓal jemma ila tulu'il fajiri sani haka peeral fajiri ɗimmo an ilaka geeƴe ɗen heewi mana ilaka waqtu futuro on ka lanni ɗon ka boɗe boɗeri ndin fof lanni mutude ɗon ila ɗon ha ka fajiri ɗimmo on feeri ɗon on période ɗon nden hakkundere ɗon fof mo juuli geeƴe aray geeƴe makko ɗen ko jaɓeteɗe ko woni tun waqtu suɓaɗo on ko ilaka futuro on feƴƴi ɗon ha ka tataɓal jemma arana wa takhiru salati nettingol julde noon ila akhiril waqti ha ka sakkitorde waqtu al-mukhtaru
subaɗo ila sulusil layli ha kata taɓal jemma afdalu ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude in sahala so tawi woni newike wa tahiru salati nettingol juldene ila akhiril waqti haka sakkitorde waktu al muhtar subaɗo ko ɗum ila sulusil layli ha kata taɓal jemma afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude in sahala so tawi woni ɗum newike fa in shaqqa so tawi woni noon ɗum sattayi alal ma'mumina e dow almeteɓe fal mustabbara ko yiɗa tajilu ko yawnugol gueƴe ɗen juule fi awwali waqti haka arande waqtu fi yo jama on waynodir dafan ka duñugol ittalil mashaqqati tampere nde o yukrahu ino aña annawma ɗanagol qabla solati l'isha ko adi julgol gueƴe fiitaɗe feƴƴiɗi on tigui li alla yastagrik an naim fi wota ɗani ɗo mutu luggina e ɗoygol ngol fata fuutahu gueƴe ɗen fuutomo o yukrahu ino aña kadi al hadis yewtugol hiirugol baada ɓaw gueƴe ɗen juulama woho watta hadus ko ɗum woni yewtutugol ma nasi wondude yimɓeɓe li anna dalika saabu ɗum yamna'uhu haɗoyaymo min al mubadarate immorde hittinirgol binnawmi sabu ɗanagol hatta yastagiza ha o fina mubakkiran hara ko dawɗo subaka fa yanbaghi nawm hino hani ɗoygol ngol ba'da salati al-isha ɓaw gueƴe ɗe mubasharatan ɗon e ɗon ko ɗum woni ko hani liyaɓuma fi yo heɓu feere no immoroya fi akhiri layli ka sakkirtude jemma fa yatahajjad o tinnora dewal wa yusalli l-fajira o juula kadi subaka on binashatin wondude e softande alegoy wondude e hayfugol ɓandu li anna nabiyya sabu annabaji alah sallah sallam kana ɓe laati ka yakrahu nawma heɓe añuno ɗanagol qabla ko adi gueƴe ɗen wal hadisi e yewtugol ɗum hiirugol baada ha ɓaw gueƴe ɗen si wonara ko ganto ma ko hoɓɓe wa hada ɗum ɗo in kana si laatike saaru hiirugol makko ngol e baadal isha'i ɓawo gueƴe ɗen min gayri fayidatin ko alda e nafoore amma si tawi woni laatike li garadi sahihin ko saabu faandunde sellunde kelɗunde wa hajatin e haaji mufidatin wonduɗo e nafoore haray ɗon fi ɓawo juuli gueƴe ko hiiritata ɗon masalan wona waɗugol bayana ma jannugol ma waɗugol ɗi tafsirji ɗi jokkuɗen ɗo jemma on peetu fala basa haray ellala e mum hamisan jawabun ɗum wa salatul fajiri ko julde subaka yabu dawi no fuɗɗo waɓutu julde subaka nden ɓe tulu'i lfajiri thani ila ka peeral fajiri ɗimman wa yamtaddu hino fonti wagutum ila tulu'i shamsi haka nangue ƴellitoto ɗon fuɗugol wa istahabu hino yiɗa tajilu ha yawnugol oɗo wagutu kadi ida to hoqqiqa so tawi woni haɗinginama fellitama tulu'i lfajiri fajiri on feeri hadihi mawaqitu salawati l-khams ko ɗi ɗo woni wagutuji julɗe ɗe joyi allati ɗen faradaha allahu ɗe allah farli fiha e nder muɗum wagutuji ɗi fa alayka hino fayima ko ayo musidɗo an julɗo wonɗo jentade tafsiru abdoullahi kala bittaqiyidi biha ko ɗum woni ñentingol ɗiɗo wagutuji kolmbagol ɓornagol gollitira ɗiɗo wagutuji ɓeytu la tusalliha noko ka tawata a juulata waguton qabla julde nden qabla waqti ko adi waqtu mayron wala to akhiru ha ta kadi a nettinta julde nden an e gayɗi waqtuji yewtaɗi ɗo faqad qala allahu ta'ala sabu gomɗi allah teɗɗo to ɗon o daali fa waylun nde bone wodani lil musallina wonande juulinkino toɓɓe alladina ɓen humɓe tawa kañum an salati me ga julɗe maɓɓe nen sahuna hiɓe welsidi ɓe juuli wotuma feƴƴi ay alladina ɓen yuakhiruna solata nestinoɓe julde ɗen an awqati ha gay waqtu mayre on wa qala taala allah daali kadi fa halafa lumti min baadin ɓawo ɓen feƴƴuɓe ɗon halful lomtotoɓe adaau solata ɓe heeɓi julde ɗen wattabau shahawati ɓe jokki sahawji aduna fa sawfa yalgawna gayya aray ɓe hawroya e ndu kullor wiyeteno gayi illa man taba sowna on tuubuɗo yo allah waɗen tuubuɓe simayi wa ma'ana adauha ma'ana wo ɓe yeeɓi julde nde yakharuha ɓe nettinide an waggate ha gay waqtu mayre on falladi oɗo yuakhiru salata nettinɗo julde nden an waggate ha gay waqtu makko on sammahu llahu allahu on noddirimo allah wi'imo sahiyan yejjutuɗo welsindiɗo an ha gay waqtu on wa mudayyi allah ha e yeeɓuɗo waqtu on wa tawa'adahu o kambiranimo bil wayli kuluru yiite wal gayyu e aynde yiite wawa ko woni ɗum waadun ko aynde fi jahannama wonde ka nder yiite jahannama wa man nasiha kala yejjutuɗo waɓutu on o juulali kono tawi o yejjuto aw nama ma o ɗani an ha gawi waɓutu on o feƴƴirimo kono harimo ɗani o heɓal ko findinamo tajibu alayhi no waɗɗimo almubadarata hittingol ila fadailiha faade ko ɗum woni ɓure julde nden faade teddugol julde nden aadego ila ka o anditi ɗon haray no waɗɗimo ma ka o fini ɗon hittingol ya leer nde o anditi o ma leer nde o fini o haray ko waɓoto muhtar makko on noon kanko
Allah sallallahu alaihi wasallam ne laɗalon maki man nasi kala ejjutoɗo salatan julde aw nama anha ma o ɗani o weturi e mayre fal yusalliha yo julunde ida zakara so anditinde ma si o fini la kaffarata laha illa dhalika o mara kaffara fus ko innete o hooray ma o rindinay ma o ñamminay sona hittingol ngol juula waɓutongo kaffara on fonno fatajibu ina waɗi al mubadarata hittingol li qada'i salati l fa'ita yoɓugol ɗeɗo julɗe feƴƴude alal fawri e dow heñagol kadi ko alda e satagol si woni tun anditi waɓutu kaarijo feƴƴirima jaka juulalimo haray ko ya hitting wala yamtasiru wona yo habbo ila duhuli waɓati salati faade e natugol waɓutu julde sa ejjiti a juulali fana anditi e 15 ma e 16 wona ya innu a habboto ha alansara hewta allati on waɓutu tushabi wamo no nanditata e muɗum kama yazunnu ba'dul awam wono sikkiri yoga e huɓutuɓe wala yuakhiruha ɓe nettinta waɓutu on kanko neɗɗon o nettinta waɓutu on ila huruji waɓatin naayi ha faade yaltugol waɓutu haɗaɗo o bal skon yusalliha o juulaymo fil haali on alhaali masalan sa yejjiti ɗo nini a juulali fana ka jooɗiɗen ɗo nini ɗo hiɗen e 0 heure ka tafsiraten ɗo nini fen ɗo hiɗen e 0 heure sa andetiɗo a juulali fana ko ya hittin juula fana on wona ya innu a nettinay fana on ɓa o lanni feƴƴude ha fana janngojo on hewta wono buy e yoga e huɓutuɓe wono majorité sikkiri wona noon warrete ɗum ɗo fof ko sarti arano on ni a chartu thani sarti ɗimmo on ko waɗata kon ha sabu yo julde nde sellu satrul awrati ko suuɗugol awra o ha ɗo noon ɗo yo ngal dambugal gasu taway bandiraɓe am buy e ɓey nguuli buy e neniraɓe buy ɓe taway awa ko ɗum woni kamɓe o sarti ɗimmo ɗo kamɓe ɓe timmina ɗum ɗo haray yoɓe ɓeydu wattande yili moƴƴa ƴettugol coñci maɓɓe ɗin e buumugol ɓanndu ɗum e suuɗugol ndu e nder julde nden wa min shuruti solati no jeeya e sarteji julde ɗin satrul awrati suuɗugol awran waya ɗum ma yajibu ko konko waɗɗi tahtituhu suddugol ɗum wa yakbahu tawata hino kane zuhuruhu feeñugol muɗum wa yastahayi tawa o hersa kanko neɗɗon minhu immorde makko kanko Allah ta'ala qala Allahu ta'ala ahino Allah wa yastahayi ta hino hersini minhu e makko accutugol on ɗon ngal ɗon teral qala Allah ta'ala ala daali ya bani adama hudu ƴette zinatakum cuɗari mon de illa inda kulli masjidin eno ko kala waɓutu ay inda kulli salatin e kala julde wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki la yaqbalu llahu Allah jaɓata salata ha idin julde fiiliɗo ayi ko woni ɗum baalihen ko hellifaɗo foti ko gorko foti ko debbo illa bi khimari sona wondude e tiggare timmude rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hasan qala ibnu abdul barri o ɗo wi ajumawo hiɓe fottani ala fasadi solatin e dow bonugol julɗo man taraka tawba on accuɗo coñci makko ɗiron kiɗi ƴettude wahota kanko ɗaɗiɗum himo wawi ala istirati bihi faade suddit alal istitari bihi faade suddurgol ɗin ɗon coñci wa salla o juula uryanan ko holɗo jomiraɓe gande ɓen hino fottani bonugol nden ɗon julde wona e nanngal oni wona e jogal oni wona e nawnare on himo e sago hoore makko coñci kadi no woodi o juula kanko debbo on ta ɓanndu ɗum no yaltiti ma kanko gorko on ta awra on no yaltiti jomiraɓe gande ɓe hino fottani bonugol julde oɗo adana llahu ya allahu on danɓe en amin fala khilafa lurral ala fi wujubi e dow waɗɗa e nder waɗɗagol satrul awrati suuɗugol awran fi salati e nder julde nden wa bi hadarati nnas e tawnugol yimɓe ɓen wa fil khulwati e nder weddagol ngol ala sahihi e dow ko selli kon li hadis wonande hadis muawiyata bun haydata al bushayri qala o maki qala nabi sallallahu alaihi wasallam laɗo maki ihfaz reenu awrataka awra maɗa on illa man zawwajtaka si wona hara ko on mo jombuɗa aw ma malakta yaminaka ma on mo jeytirɗa ñamima ko jelo e sukaɓe wonɓe yuppude tuuba tahino ɓorni bodi hun joni worɓe rewɓe fof ko bodi woni ɓornade ɓe daro ka saffa ɓe juula hiɓe yuppi tuuba mban si ɓe yehi ruku ma ɓe yehi sujudu bodi hun ko ñoro yara ka hoƴƴudu tumban yuppo yara ko ɗum woni ka belenji ley hande kadi buɓi maɓɓe ɗin on accay hakkeɗi yarani e nder julde nden ko jelo woni juulirde noon ko jelo e sonnaɓe woni juulude hara fala juuɗe ɗen hino yaltiti koyɗe ɗen hino yaltiti belenji ɗin no yaltiti dande nden no yaltiti ko selli ka yaltitata e makko tawa no selli o ko yeeso ngon pet dande nden jillaɗon noppi ɗin jillaɗon ko yeeso ngon ene weɗen ko ɗum tun selli qala wi qultumi inni fa ida kana alqawmu silati ke yimɓe ɓen baduhum yoga e maɓɓe fi badin fa ida kana alqawm
hay tawni laatike baadum yoga e maɓɓe fi baadin hino nder yoga ɓaala ne laaɗo make fa in istata'ata sa heeɓi feere allah yaraynaha nde tawata yi'ata awra ma o haɗum hay e gooto fala yaraynaha wata yi awra maɗa on hay e gooto haray waɗu ɗum qala wi qultumi inni fa ida kana si laatiki ahaduna goɗɗo e amen no haaliyan ko weddiɗo mi mana kanko tun ɓayɗon haray goɗɗo sutaki awra makko mo wawi juuludude e bodi hum ma o juulida e kilotu hum ma o juulida e tirku hum ma débarderu hum ka qala o wi heeko an allahu ko allah a haɓɓo ɓuuri hanude an yastahaya min hu nde o hersete minan nasi immorde yimɓe ɓen ha nde hersata ɗimmojo ma fi taw yi awra ma o an tun allah tun ko allah ɓuuri hersinade bi mana ko tindini debbo on wo gorko on wo so tawi woni o juulay goɗɗo no ɗo wo ala ɗo wo o suuɗa e ɓanndu makko ndun o surra ndu o suuɗa awra on rawahu abu dawuda wa gayru wa gad samma allahu gomɗi allah subahana wa taala on yewti inni kasfal awrati huncuɗo o awra muɗum on yaltini allahu on noddirimo wi'imo fahishatun wonde ko waɗuɗo golle ñiddude fi qawli e nder daalal makko anil kuffar ko yetti fi heferaɓe allah daali wa ida faalu fahishatan siɓe huuwi ko ñiddi qal ɓenna wajadana menen min tawi alayha e hoore ɗum ɗo aba'ana wallahu amarana biha ko allah yamiri men ɗum qul haalanɓe inna allaha nala la yamuru o yamirta bil fahsha'i ko ñiddi ko wa kano ɓe laati yatufuna har hiɓe wangotono ko sabimbini jippagol ɗum hiɓe wangotono bil bayti ka suudu uratan hara ko ɓe holuɓe wa yasamuna hara ɓe fiɓi anna dalika wonde ɗum min addini ko jeeya ɗum e dina fa kashful awrati suuɗugol e huncugol awra on yaltintina wannadar ilayha e ndargol faade awra on yajurru ɗum hino pooɗa ila sharrin khatirin faade bone hulɓiniɗo dansiriniɗo par ce que ɗum hino pooɗa faade e zina boyi ko tawata hino noddude rewɓe ɗaɓɓugol rewɓe waɗugol zina ko saabu ko rewɓe ɓen yaltini kon ɓalli muɗum ndi wa wasilati ilal wuqu'i e hino yottina kadi ɗum hino naɓa kadi hino jokka neɗɗon kadi faade yanugol e makko fil fahishati e nder ko ñiddi wa hadumul akhlaqi e ko ɗum woni e bonugol ngikkuji e muncagol ngikkuji moƴƴi kama huwa wano ɗum woniri mushahidun ko seedintinayi ɗum fil mujtami'ati kama huwa wano ɗum woniri ni mushahidun ko seeda ɗum ko yi'a ɗum legoy fil mujtami'ati e nder dente almutahallilati ko ɗum woni e daginaɗe allati ɗen da'at yeɓuɗe karamata ha teddule muɗum ɗen wa hadamata ɓe munci akhlaqa ha ngikkuji majje moƴƴe on fantasharat sakitike fiha e nder majji arradilati jasere e hoyende wa adamatu wasama fiha e nder majji alfadila ɓural teddungal fa satrul awrati suuɗugol awra on e boqa'un ɗum ko heddagol alal fadilati e dow teddungal wal akhlaqi ngikku moƴƴu walihada ko sabu ɗum yahrasu cheytan waɗi si saytane no haɓɓiti ala igra'i bani adama faade cuynugol ɓiɗɗo adama o ɓe kashfi awratihim huncugol awraji maɓɓe ɗin itta wa gad haddarana allahu gomɗile allah o rentini en min e makko kanko iblisa fi qawli e nder daalol makko ka o daali ya bani adama la yaftinannakum wata on accude fitina on acheytan kama akhraja wono yaltiniri abawaykum min aljanna yansi o ñorti o itti an huma e maɓɓe libasa huma conci maɓɓe ɗin luyiriyahuma fi yo holluɓe saw'atihima mettakoji maɓɓe ɗin bimana ko mettataɓe kon si yaltiti ɗum woni awraji ɗin fa kashful awrati huncugol awraji ɗin yaltintigol awra on makidatu cheytaniya ɗum ko pewje iblisa non kad waqa gomɗi yani fiya e muɗum kathirun ko ɗuuɗi hande e ndu jamanu men surtout ka leydi men lagine ma ka leydi men afrique ma e nele lagine hino ñakkine ha kono ka huncugol awra ka wirtugol ɓandu muɗum ndu ɗum ɗo wona lagine tun koye aduna on fof ma e nder aduna on boyi ka tawata yani e ɗum ko ɓuri ɗuɗude kon minal mujtami'ati immorde e moɓodira dente albashariyati yimɓe yankoje alyawma hande nde ñalande meɗen ɗo wa rubama yasummuna dhalika wuritode hino heewi kaɓe innata ɗum ruqiyan wa tafnanan ruqiyan wa tafnanan fata kuwinat e ɗum ɗo laatinama nawadil urat bimana e batirɗe huluɓe ɓen bimana le ko wirtiɓe ɓandu ɓen wa tafsha assufuru e huncama yaltinama assufuru yaltingol yeeso ngon ko ɗum woni sufuru finnisa e nder sonnaɓɓen fa uridat ajsadi hunna ɓalli maɓɓe ɗin weeɓittama amama rijali yeeso worɓe ɓen bila haya en ko halda e hersa wala hajilin ko halda e hoyende ayuhal muslim ko ayu julɗo wonɗo jentade tafsiru abdoullahi kala
innahu ko woni yajibu ino waɗɗi satrul awrati suudugol awran bima la yasifu konko tawata sifatako bi shartiha sabu shartiji muɗum ɗi. qala taala allah hino daali ya bani adama qad anzalna gom ɗin min jippini alaykum e dow moɗon libasan cunti yuwari sawatikum ɗi hino surra awraji muɗum ɗi. famuwaratul awra suuɗirgol awran bil libasi conci ɗin assatiri heedode nden amrun ɗum ko yamirore matlubun ɗaɓɓande wa wajibun e ko wajibi kadi wa hadd awratu rajuli ko woni noon keerol awra gorko addakar njano bi mana alegoye neɗɗo gorko mina surrat ko ila ka wuddu ila rukbati haka koppi li hadis ali wonande hadis sayna ali radiallahu an la tabarraza fakdaka wata yalti ndebuse maɗen wala tanzur ila fakdi hayyin aw mayitin an kadi wata jaɓu ndarude ko ɗum woni buse wurɗo ma ɗum buse mayɗo. ko ɗo no yiyoto boy hino lando est ce que ballon hino dagi est ce que ballon no harmi hontoni dalil ko harmini ballon lutti tun o hadise ɗo wawi harmude ko wiyete kon ballon. ɓayɗen andi buse joueur ɓe ɓen fof muɗum haray dense maɓɓe ɗen buse maɓɓe ɗen hino yaltiti ka yaasi nelaɗo maki wota acci busal ma ngal yaltita wota ndara kadi busal wurɗo wo mayɗo wo nelaɗo hino maki ɗum taw si ndarowo ballon darata busal wuruɗo wallahi o ndaray. donc ɗum ɗo tun ono yo sukaɓe ɗum ɗo tun ko dalil ko itta tawon ko débrancha tawon e oɗo ballon ko tawata puyɗinayi neɗɗo on perdinamo juulugol waɓutuji makko ɗin wuritode na perdinamo ha jokkugol soɓe. rawahu abu dawud ibn majah wa fil hadith al akhar no ari hadith go kadi ghat nelaɗo maki suddu fakhdaka buse maɗa ɗen fa innal fakhda andu buse ɗen de awratun ko awra. rawahu malik wa ahmad wa tirmidhi wa hasan wa ma hada kullihi wondude ɗum ɗo fo narahi ɗen yiyama al asaf shadid wondude e suno teɗogo kasiran ko ɗuɗi min arrijal immorde worɓe indama yazawaluna al abi tuma nde ɓe mortoto e ɗiɗo fiji daruji ballon e carte e tombola e musique yakshifuna tawa hiɓe ñorti afkhadahum buse maɓɓe ɗen wala yaguttuna ta ɓe sutta illa al awrata al mughallaza siwona awra tekkuɗon mbi mana awra tigi tigi jonta ko ɗum ɗon tum ɓe suddiri kilo tum daɓɓum ma ɗum sileppuhum wa hadihi ɗum ɗo mukhalifatan ko lundi ɗum sarihatan sariya on li hadihi nusus wonande ɗiɗo nassuji. fal wajibu ko waɗɗi kon alayhim e dow maɓɓe e attanabbuhu lidhalika ko finugol fiiɗum faama fiiɗum ƴoƴa fiiɗum wattaqayyudu e jolkodirgol e ɗoworgol bi ahkami dinihim ñawore dina maɓɓe kan wa adamil iltifati e wasegol yeƴƴitagol lima yukhalifuha e saabu ko wonande oɗo wonɗo lundade waɓutu e wonande oɗo wonɗo lundade sharia dina maɓɓe kan hino waɗɗiɓe ronkugol yeƴƴitagol e oɗo ron kamo considirde fi taɓe wawno o wayi. wal mar'atu amma no sonnajo kanko kadi awra makko kulluha awra o foppo ko o awra wona madhabu imamu maliki wona safii wona ahmad wona abu hanifa foppo madhabuji ɗin nayi kala hino fottani sonnajon o foppo makko ko awra si wona yeeso ngon e newe ɗen ɗum ɗo woɓɓe go e maɓɓe hino ittintini li qawli sallah sallam saabu mako ne laaɗo wal mar'atu awra sonnajon nde ko awra sahahu tirmidhi wali hadisi ummi salama e saabu mako nene salama ato sallil mar'a ene sonnajo hino wawi juulirde fi dir'in wa himarin e wude e tiggare tun e robuwil wa laysa alayha izarun haraw haɓɓa wudere ley haraw haddaki wudere ley qala ne laaɗo jaabi ida kana dar'u si tawi woni addir'u si tawi woni laatike rubu on sabihan himo timmi tis yugatti zuhura qadamayha himo jippi ka leydi ha o sudday ko feeñi kon e teppe ɗen mbi mana hoore teppe ɗen haray hino selli hollija ka hoore teppe ɗen hana yaltutude e nder julde nden kosko jilbabo suddirte masi ko wudere nde jippinte sudde. rawahu abu dauda wa li abi dauda wa tirmidhi wa ibn majah min hadisi aisha la yaqbalu llahu allah jaɓata salata haidin julde kala sonnajo fiiliɗo alego helli faɗo illa bi himarin sona wondude tiggare suubude ɓandu makko ndum fof. qala tirmidhi wal amalu alayhi
gollugol ɗum ɗo gollirgol oɗo hadise inda ahlil ilmi jungo jomiraɓe gande ɓen annal mar'ata no sonnajo on ida adrakat so tawi woni o hewtitike julde nden fa sallat o juuli si alegoy si waɓɓutu on tawimo ko ɗum so hewti si waɓɓutu on hewtitike mo o juuli wa shay'un tawa seeɗa min awratiha immorde awra makko makshufun hino yaltiti la tajuzu haray dagota ko sellata jaɓetake salatu ha julde makko nde hadihi l ahadis ɓe dallinori ɗeɗo hadiseje ma qawli wondude daalol Allah ko daali wala yubdina wata ɓe feññi nde zinatahunna cuɗari maɓɓe ne illa ma zohara minna sona konko feeñi mum konko feeñi e mum tafsir ji boyi hino ari e muɗum ko tawata en wawata addude ɗum ɗon fof o nodday ka numéro téléphone e mi feññinana on bere komi faami kon e koko tata Allah hino yaani yo yaltute e ɓandu debbon ko fanda kon illa ma zohara minna sona konko feeñi e mum ko honɗum wonata ɗum ɗon taasi ɗum ɗon yaltiti bakkatu ala on nodda e ɗi numéro téléphone ji 63 60 53 09 68 60 53 09 60 60 53 09 67 60 53 09 Allah daali wota ɓe feññinde cuɗare maɓɓe ni sowona konko feeñani hoore mum walla yadurebona yoɓe piyu yoɓe waɗu legoy bi humorina tiggaji maɓɓe ɗin ala juyubi hinna e dow jilbabuji maɓɓe ɗin e dow jolɗe maɓɓe ɗen wala ibdina wota ɓe feññi zina tawna cuɗare maɓɓe ɗin illa li bu'ulatina sowona modi maɓɓe o daari no ko ya ayuhan nabi qul halan li azwajika sonna e maɓe wa banatika wa nisa'il mu'minina e rewɓe gomniɓe ɓe ndendagal yudinina eɓe jippin alayna e dow maɓɓe min jalabibi hinna e morde jilbabuji maɓɓe ɗin wa qala taala Allah dal no ko wa ida saltumuhunna sonnaɓe nelaɗo ɓen ɗum ɗo ko adi aya hijabo jippade so landotoɓe mata han miranhum fasaluna landeɓe min wara hijabi ne ɓawa heedode dalikum ko ɗum ɗo mon atharu ɓurata laɓɓinde le qulubikum ɓerɗe monɗe wa qulubi hinna e ɓerɗe maɓɓe ɗe wa qala aicha wa qawli aicha e saabu makone ene aicha kunna min laatinoma annabi sallah sallam muharramatin min laatino wondude e nelaɗo Allah sallah sallam muharramatin min laatike wondude e nelaɗo Allah sallah sallama muharramatin e nokkure bi mana hormartere muharramatin bi mana e hurum fa ida marra bina arrajulu tawi si tawi gorko feƴƴirime sadalat ihdana suddiray goɗɗo e amin himara tiggare makko nde ala o jeyaka yeeso makko fi wata on feƴƴo yi'umen matame yi'umo fa ida jawasna so tawi woni min feƴƴi on tigi kashafnahu min hunca heedode nden min itta hadihi nusus ɗiɗo dalilaji wama jaa e konko ari bi ma'anaha e ma'ana majji bi ma'ana e lonto majji min alkitab immorde ka deftere o sunnata e ka sunna waya ɗin kasiratun koɗi ɗuɗuɗi shahiratun koɗi lulluɗi tadullu heɗi tindina ala anna al mar'ata wonde sonnajon kulla fof mako awratun ko awra amama rijalil ajanibi e yeeso worɓe jannaɓe ɓen la yajuzu dagota kan yasarande feñata min badina e ɓandu makko no shayna hay e hunde bi hadratim e tawede maɓɓe kamɓe worɓe janaɓe ɓe fi salati ka nder julde wa gayriha e ko hina ɗum arrijal amma ida sallat amma so tawi woni o juuli fi makanin harin e nokku weddiɗo tata ko kanko tun allatu ma ko kanko tun e selluɓe ka yiyata ɓandu makko no to kono tawa himo sorti ɗo iwi min arrijalil ajaniɓe e worɓe jannaɓe ɓen fayna ɗon takshifu himo wawi ñortude waji ha yeeso makko ngon tun fi salati ka nder julde fo huwa gonɗon laysa bi awratin wonango awra fi salati kono ko ka nder julde de si tawi woni o salmini hara yeeso ngon kongo awra wonande no salihu bun fawzani addirani en ni ka deftere wiyetende mulakhasul fiqh lakinnahu ko woni tun yeeso ngon awratun kongo awra indar rijali e takko worɓe ɓen e nokku worɓe ɓen gayra al maharimi tawata wona e worɓe harmanɓe on tigui jombugol ɓen fala yajuzu dagota ko nazuruhum darugol maɓɓe kamɓe worɓe ɓen ilay faade yeeso sonnajo ngo wa innahu no ɗum laminal muassaf ko jeeya ɗum e ko sunini moƴƴa almuhsini ko sunini ma wasala ko tawata hino yetto ilay faade muɗum kathirun ko ɗuuɗi alegoy hino hewti faade muɗum ko ɗuuɗi min nisa'il asr immorde sonnaɓe jamanu almuslimati julɓe ɓe hande min tahatikin immorde e ñortugol yeeso ngo wata sahulun
e welsindagol fi satri e surdugol ɓandu muɗum ɗum surra awra muɗum wata sabak hiɓe adodira ila ibrasin faade feññingol ɓandu muɗum ɗum mo fatina ila ibrasima fatina hunna e feññingol ko ɗum woni fitinaji maɓɓe ɗin ɗum woni ɓandu maɓɓe ndullege watti hadil libas e jogitagol coñci e ƴettugol coñci allah ɗi ɗin ɗiandalla hoorema la yasturu suuɗata awra muɗum o ayi ɓe yaaɓe soodoya ɗo basin bamako ma ɓe soodoya ɗo udine ma ɓe soodoya nigéria complet ɓurɗo e serde prix ɓe yaha ka teela ɓe ño'ira ko ɓuuri e seerude prix ɓe taƴa bagi on ɓe bonna waɗa peppeto e juuɗe ɗen hino yaltiti ɓernde nde hino yaltiti dande nde hino yaltiti forme makko on kadi bere kadi ka tata coñci ɗin no suddi tata ɗum kadi forme makko on fof hino yaltiti e kene taklidan ka ñentingol li nisa'il kufra sonnaɓe rewɓe heeferaɓen wal murtaddina e rewɓe murtuɓe ɓe fala hawla wala quwwata illa billahi l aliyi l azim feere wo ala doole wala sowona immorde ka allah yo allah wallir en feere makko nden e doole makko ɗen rewɓe men ɓen e ɓiɓɓe men ɓen e bandiraɓe men ɓen e ndeniraɓe meɗen tawɓe hino e ɗum ɓe suutu e muɗum allah wowtina ɓe wawina ɓe suusina ɓe ɓornagol jilbabu kamil buuma yeeso muɗum ngon e ɓandu muɗum ndun allahuma amin inna allaha taala anden allah towɗon ɓad amara gomɗi o yamiri ɓe qadirin e saabu eɓɓore zaidin ɓeynide ala satiril awrata e suuɗugol awran fi solati ka julde wawa ɗum ahdu zina ko jogagol cuɗar ndin ƴettugol cuɗar ndin fagal taala allah dal ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjid fa amara o yamiri ɓe ahdi zina jogitagol cuɗari ndin la yasturul awra tawata e laabi satiril awrati fagat wona saabu suuddugol awra on tun mi mana allah hino yamiri yon tigui ɓorno coñci labaɗi coñci laaɓuɗi coñci yeɗɗuɗi siko mbuleteɗi tano mbula siko pasete tano pasa wona koye taw tun kadi on tigui no ɓorni coñcum kon suddi awra on tun namoneyo awra on tun suddo koye awra on suddo tawata kadi hino labira mimma yadullu e dow ko tindinta ala anna al muslima no julɗon yanbaghi law no hananimo an yalbisa nde o ɓornoto ahsana thiyabi ko ɓuuri laɓede kon e coñci makko ɗi wajumali ha e ko ɓuuri laɓede kon e majji fi solati ka julde lil waqufi wonande daragol bayino yadaillahi tabaraka wa taala yeeso allah fa yakunu l musalli juulowo on laato fi hadi l mawqif e nder nden darande ala akmali hayatin e dow ko ɓuuri timmude e mbaadi zahiran no feeñiri wa batinan eno suuɗori sarti ɗimmo on ni hani a chartu thalis sarti tata ɓon ejitinabu najasa ko woɗɗitagol ko soɓi kon fewbi mana ko ɗuwete laɓɓingol ɓandu muɗum ndu wa imma yustaratu hino jeeya e ko sartinana li salati julde nde ejitinabu najasa woɗɗitagol ko soɓi kon ben yabuta ida nde on tigui nde woɗɗitoto an ha ko ɗum woni e soɓe on almusalli juulowo wa yahulu o pottito min ha e soɓe on tamaman no timmiri fi badani ka ɓandu makko wa tawbi e ka coñci makko o buqati e ka nokkure allah tinde yaqi fi nde o dari alayha e hoore muɗum li salati wonande julde nde ta ɗum ɗo fof soɓe alay mum wan najasa ko wiyete soɓe ɓadrum ko tundi maksusin hertindi yamna o e tawata hindi sakko e jinsihi e yamna o tata hino haɗa jinsihi soɓugol mayre o assalatu julde nden kal maytati wona ko maayi harmini jiibi waddami ƴiƴam wal hamri e beere koko soɓi wal bawli e bawle wal ghaiti e soɓe li qawlihi ta'ala wa thiyabaka coñci maɗin fatahhir laɓɓinɗi e kala ko tuuni e kala ko luuɓi e kala ko harmi qala ibnu sirin wi ihsilha ay lotir coñci ɗin bil ma e ndiyam wa qala sallah sallam nelaɗo maki nazzihu min al bawl laɓɓintine immorde bawle ɗen de fa inna amati adabil qabri ande ko ɓuuri huɓutude e lette kabru ɗen min hokko immorde ɗe ɗo bawle wa amara sallllahu alayhi w sallam nelaɗo hino yamiri kaɗel maɗata sonnajo an tahsila nde o lotata thawba coñci makko ni ida asabahu si memiɗi damul haydi ƴiƴam fi lurɗo ndu wattu salli fihi o juulida e majji kono holli dow o lootay o itta on ndi islam o yiɗa soɓe falaka salteyagal o nangue ko islam gorko ko yo won besiɗo gosotoɗo sancowo ware nden ha moƴƴa pasanteɗo coñci ɗin organise oɗi passé sonna jon ko yo won gosotoɗo ha moƴƴa makkiyotoɗo ha moƴƴa herñowo peɗali ɗin laɓɓina ɓandu muɗum ndun wujo nebban ha yeɗɗa ɗatinayi ɗam ɓandu labinayi ɗam ɓandu urnayi ɗam ɓandu kono noon ko so tawini ka nder suudu simo yaltude wujotako nebban uruɗan o parfotako wa amara bi dhalika na'alayn
e nelaɗo yamiri ɗum kadi ka paɗe ɗiɗi summa solata fihi ma refti juuludugol e majje ɓe yamiri yo soɓe on itte e majje kanje ɗiɗi siɗe juulide wa amara ɓe yamiri bi sabbil ma yuppugol ndiyam hibbugol ndiyam alal bawle e dow bawle alladi ɗen bawle hasala fil masjidi waɗunoɗe ka juulirde hiɗen andi qissa mum on qissa ɗen bawle no waɗiri ka juulirde ɗen andi qissa on en janggino ka bulughul maram min adillatil ihkam kala mo heɓa alfeere jantagol tafsir bulugh on mo wawi noddude ka numéro téléphone en andinaymo ko woni sababu ɗen bawle ko honɗum woni ɗen bawle hino numéro téléphone ji ɗin 63 60 53 09 60 60 53 09 même numéro Selcom même numéro Orange wa gayri dhalika ay ko hinaɗum min al adillati dalla immorde dalilaji tindinɗi ala jitinaɓe e dow woɗɗitagol an najasata soɓe o fala tasihhu sellata salatun julde ma a wujudi najasati wondude e wodegol soɓe on few fi badanil musalli foti ka conci juulowo ka ɓandu juulowo aw tawba ma ka conci makko awil buqat ma ɗum nokkure allati nde yusalli alayha nde woni juulude e hoore mum wa kadhalika ko wona ni ida kana si kanko somna e kanko neɗɗon o laati kadi hamilan li shay'in ko jogiiɗo goɗɗum fihi ko ɗum woni ka ɓandu makko najasatun ta fihi nde woni muɗum najasatun soɓe tawi mo watti ka jiiba ma mo jogii ka jungo tawata soɓe no e mum ko wana noon kadi haray ɗum ɗon kadi hino waɗɗi yo ittu ɗum ɗon kadi o wallina to ha o gayna juulude wa man ra'a kala yiwɗo alayhi e makko najasatun soɓe ba'da salati ɓa o juuli o salmini few wala yadri ta noon o anda mata hadasat koto hellituma oɗo suɓe fuɗɗi waɗi e makko fa salatu wara yurde makko nden sahihatun hino selli wa kada ko ono ni kadi law kana sin tawi o laatike aliman himo anduno biha saabu soɓe on gabla solati ko adi o juulude lakin siko woni tun himo anduno soɓe no ka concol himo desidi kadi o ittay lakin siko woni tun nasi o yejjita ani yazila ha nde o ittata soɓe on o juula ha o gayna o andita heɓɓi kadi hari soɓe on hino e makko haray toujours fo solatu julde makko nden sahihatun hino selli ala qawli raji e dow konnguɗi jiccuɗi ɗin hollino woodi konnguɗi wiiɗi haray sella kono madama sen yiltitike ka qur'an ka tawata e qur'an hino jonni en garanta ka sahabaɓen toriɗo rabbana la tu'akhidna in nasina ta nangir men simin yejjiti a waxtanama simin falji a taway moodi ko ɓuri jikkude kon si on tigi yejjiti yehi ha o anditi hara julde makko nde hino selli o yoɓitata wa in alima bin najasa simo andi noon soɓe on so andi soɓe en fi asna'i salati ka nder julde wa amkanahu tawa kadi no newanimo isalatu a ittugol soɓe on min gayri amali kasirin ko alda e waɗugol golliwil ɗuɗungi ka qul inna ali wano yuppugol paɗe ɗen masalan wal amamati ma ittugol metelongol wona hayma e ko nanditata e ɗiɗiɗi asalahuma ko yo ittuɗi wa bana o maho e julde nde masalan so tawi woni pihum kon ko ittuto ko masalan soɓe on o andi kaka kufne woni maga ka montor tata ɗo ko pihum ko tata so itti kun ɗon e awra makko on yaltitata haray kun ɗon ko yo ittu kon darde ɗe tawata ɗen o juuli o yoɓitataɗe o continue julde makko ne wa illam yatamakkan si tawi no newtako min isalati ha immorde ittugol ɗum masalan kaka kaftani woni maga ka jilbabu maga ka tiggare makko kanko sonnajo maga ka tuuba neɗɗon ɗon batolati salat haray julde nden boni ko yo salmin julde nden o itta ɗum ɗon ha gayna o ara o darna o fuɗɗito wala tasihu sellata salata julde juulugol filmago barati ka berɗe gayra salatil janazati sowna julde fure ko ɗum noon tun sellata ka juule ka berɗe ɗum kadi ko ɓuri laɓede ko juulugol ka ɓaawo kuuru fure on noon tambomo naada surra li gawli sa sallam saabu mako ne laaɗo al ardu kulluha masjidun leydi ndi ndi fopp hindi ko ndi juulirde sowna nokkeli jeeɗiɗi no jeeya e muɗum illal magabarati sowna ka berɗe wal hamam e ka nder kaso yo allah o dandu en ko wiyete e kaso musidɓe julɓe aduna e lahara rawal khamsatu illa nasa'i wa sahaw no sellini hadisan at-tirmidhi wa qala sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo allah maaki la tusallu qubur woton juulude ka berɗe wala tajlisu alayha woton jooɗo kadi e hoore kabaruji ɗin woton fewtu bi mana e kabaru juulon woton jooɗo kadi e hoore kabaru rawahul jamaa ko jamaa on si wiyama jamaa haray ɓen ko andaɓe wonande jannguɗo bulughul maram illa al bukhari sona bukhari wa qala alayhi salatu wassalam ne laaɗo maaki fala tattakhidul qubura woton jogi to kabaruji ɗi masajida juulirde walaysa al illa wonali ella finnahay e haɗegol ani salati juulugol fil maqabiri ka berɗe aw indaha ma ka takko berɗe khashyatan najasa kulol soɓe de wona ɗum wa innama hiya andu ko haɗira juulugol ka takko kaburu ma ka hoore kaburu khashyatan ko hulol ta'zimuha
mawningol o ɗo gabru ko kullol joni watta o gabru e mawnine e considéré watti haadaha e jogitagol mo awsanan sanamuru fal illatu ella on saddu daria ko uddugol ngantogon ella on min ibadatil makburin e ɓeɗo rewoɓe gabruji e wa tastasna hino ittitina salatul janazati julde furenden fa yujuz hino dago fiilu ha gollugol nden no fil maqbarati ka nder berɗe li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam sabu gollugol ne laaɗo ɗum wa dhalika ɗum noon yahussu sunna hay ko hirtina ɗum e haɗore nde wa kullu ma dakhala e kala ko naati kadi fi ismil maqbara e inde berɗe kala ko tata hino yolliti e nder kuuru berɗe on mimma hawla al qubur immorde kon takkude gabruji ɗin la yusalli fi yara juule take mum lianna nahay sabu haɗore nde yashmilul maqbara hinde mofti berɗe ɗen wa fana'iha e tande berɗe ɗen alladi e nden tande hawlaha wonde nden takko berɗe ɗen fof muɗum hino naati wa qala sheikhul islami ibnu taymi sheikhul islam ahmadu bun taymiya o maki fil masjidi fi juulirde almabniyu mahande alal qabri ka berɗe o maki la yusalla juulatake hanaka juule fiha e nder nden ɗon juulirde fes fardun farilla wala naflu na julde nafila fa in kana silatike almasjidi juulirde nden noon qabla al qabri koko adi berɗe ɗen mi mana juulirde nden nde darnataho noon si berɗe ɗen adda gayru ko tana ɗum imma bi tasfiyatil qabr amma ko umbutugol gabru on feppinamo aw nabshuhu ma ɗum irtugol mo in kana jadidan so tawini fure on laatike ko keso tawini gabru on ko keso haray ko irtugol bi mana haray ko nokkugol fure e gabru on no woniri noon nokka leydi ndin e fure on fo e ƴiyeɗen naɓoya nokkugo wa in kana al qabra si laatike gabru on qabla al masjidi koko adi juulirde nden fa imma an yuzala al masjid amma ko juulirde nden itte wa imma an tuzala suratul qabr amma mbaadi gabru on itte fo muɗum few wona ndelo wona leydi meeri ko gotele ɗiɗo kono hino gabru on no présenti juulirde nden no présenti sellataka juule ɗo amma si noon fi gabru on majji no muti no few a wata yiide gabru ɗon si wona a yiyata kadi goɗɗo surrama ɗon annata haɗa juulugol ɗon wona ella sabu ɗon andi ɗellande hino ɗuuɗi koni jindude ka meɗen nga muskilaji ɗi wala tasihu sellata salati juulugol kadi fil masjidi ka juulirde alladi nde qiblatuhu nde qibla muɗum on fewti nde qibla mum on woni ila qabrin faade qabru li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo la tusallu wota on juulu fewton ila alquburi ka gabruji wala tasihu sellata as-salatu julde kadi fil hushushi ka huɗo wa hiya al marahidil mu'iddat ko ɗum woni nokkeeli hebilaɗi li qada'il hajati fi huntugol haaju bi mana e nokkure soɓunde ka ñooge ɗen woni ɗon ka tawata soɓe on ko ɗon bugete ma haaju on ko ɗon huntete ɗon kadi sellata ka juule fa yumna o hino haɗa min as-salati juulugol fi dakhilil hash ka nder hurgo ka nder ñooge wona huɗo deyɗa komi wi kon fil hushush ka huɗo ka burure wona ɗum bi mana ka nder ñooge ka nder tuundi li kawni sabu laatagol ɗum mo addan ko heɓila ɗum spécialement ɓe mana ko poubel woni ko fanda lin najasati ka soɓe hibde wali anna shari e wonde kadi saria o mana o haɗi min diki laymode jantagol indella fi e on nokku ɗon fa solatu julde nden ko julde nden le awla ɓuuri handude ɓuuri wondude muhimmu bil man e haɗe gongol e ɗum ɗo li kawnihi sabu laatagol julde nden mo nokkure nde mo addan ko nde heɓilande lin najasati wonande soɓe wali anna ami ukkidiri fa solatu ko julde nden awla ɓuuri handude bil man e haɗore nde wali anna al hushush e wonde kadi no poubel on tahduruha shayatin cheytanuji ɗi hino tawe toon ka ñooge wala tati ho sellata a solata julde nden fil hammam ko ɗum woni ka nder e kaso kadi wa hawla al mahillil e nokku kadi al muiddi wa huwa woni ɗum al mahillu ko nokkure al muiddu hebilande lil igtisal wonan li lotagol afwan fil hammam ka hurgo wona ka kaso ka hurgo ɗum ko nokkure hebilande ka loote lianna sabu ɗum mahillun ko nokkure kashful awrate ka awraji ɗin ɓortete yaltita wama awa shayatin e werde iblisaji hurgoji ɗin ko toon iblisaji ɗin werata wal man'i e haɗore nden yashmilu hinde mofti kullama yughlaw
kala ko tawata hino muti alayhi e hoore ɗum ɗo hino mofti e nder ɗum ɗo babul hammam dambugal hurgo ngon fala tajuzu dagotako as-salatu julugol fihi ko ɗum woni e nder nden ɗon nokkure. wala tusihhu salatu sellata kadi julugol fi a'tanil ibli ka nder dingira ngeloɗi ɗi waya koni ɗum almawatinu ko nokkure allati nden to kemo fiha nde ñiɓata e muɗum e ngeloɗi ɗin wa ta'wileha moɗi arata on ɗi takku e muɗum. qala cheikh taqiyuddin hino yewti oɗo cheikhujo e wonde naha hino haɗa ani salat nuhiya hino haɗa ani salatu ga joldugol fi a'taniha ko ɗum woni ka dingiraji ngeloɗi ɗi li annaha sabu nokkeri kadi nden nokkure ma'awa shayatin toujours ko werde shaytanuji ɗi kama nuhiya wono haɗira ani salati julugol noon fil hamami ka hurgo li annahu sabu hurgo ngon kadi ma'awa shayatin ko werde iblisaji ɗin fa inna ma'awal arwah sabu no werde ɗiɗo ruhuji alkhabisata soɓuɗi a haqqu ko ɓuri hanude bi an tojitana bako nde woɗɗitete as-salata julugol fi e majji. wa takrahu hino aña ɗum ɗo har mako hino aña as-salata julugol fi makanin e nokkure fihi nde woni muɗum tasawiri photoji estatiji ɗum hino aña salon on fo no wenga photoji ma chambre on fo no wenga photoji yimɓeɓe reno e ɗum yo woɗɗito e ɗum. qala al imam ibnu qayyim imam ibnu qayyim hino wi wa huwa ahaqqu bil karaha ɗum koko ɓuri handude e añede fi mum min as-salati immorde julugol fil hamam ka hurgo mi mana wa huwa nokkure ka tawata photoji hino wenga a haqqu ko ɗum ɓuri hanude o bil karahati añegol min as-salati di julugol desa fil hamami ka nder hurgo mi mana wo ko ɗum ɗa ɓura añede li anna karahati salata fil hamam sabu ko añira julegol ka hurgo imma li kawnihi amma ko sabu latagol hurgo ngon mazannatun najasa ko sikkorango soɓe ko sikkitorango soɓe wa imma li kawnihi amma sabu latagol hurgo ngon baytu shayatin kongo suudu shaytanuji ɗin waho sayi ko ɗum ko selli kon wa amma mahallu suuri amma noon nokku ɗiɗo photoji estatiji famo sunnatu shirki ɗum ɗon ko sikki shirku desa ko sikkitora ɗum shirku par ce que no jiɓa ndu estatir waɗira est ce que ena fi shirku ndu waɗira wa galibu shirkul amam koko ɓuri ɗuɗude desa e sirkugol mofte ɗen kana laati min jihati sur immorde e bangal go fiiɗiɗo e estatiji wal kubur e kaburuji. ayyuhal muslim ko ayo julɗo alayka ino fayma bil inayati toppitagol watta yili moƴƴa bi solati kay julde ma nde wona yo wonu tum fi a juuli juula no juuliri wo fatathur laɓɓintinoɗa minan najasati immorde e soɓe qabla duhulika fiya ko adi natugol ma e julde nden wata jannaba e woɗɗitagol almawadi ay nokkeli almanhiya haɗaɗi ɗin ani solati ka e juulugol fiya e majji li takuna fiyo laato solatu ka julde ma nden sahihatun sellude ala wafqin e dow no hawrodiri ma shara'ahullah konko allahu on sar'in wala tatahawan wata a welsindano bi shay'in hay e hunde min ahkamiha immorde e ñawoje julde nden awtata sahalama welsindoɗa fihi fi julde nden fa inna salata ka anduno julde maɗa nden ya ahi ko ayyo musidɗan julɗo wonɗo jentade tafsir on umudu dinaka ko nde julde woni tugalal dina ma kan ahi si tawi tun a welsindike e julde maɗa nden andu a liɓi tugalal dina ma kam en fo hiɗen andi étation si tawi woni piliyeje ɗen helama hiɗen andi daalo on ko yanowo mata istaqimat tuma kala ndeɗo julde nde ñiiɓi istaqama dinara dina ma kam foppo ñiiɓi wa mata ikhtalat tuma kala ndeɗo julde sorti ikhtalat din haray julde maɗa nden fo muɗum sortike weddike waffaqana allahu jami'an yo allah hawrindin en fof min abdoullahi kala wonɗo tafsirude e ono wonɓe jentade tafsir on yo allah hawrindin en lima fihi lkhayr konko tata moƴƴire no woni e muɗum tum wal istiqamati e peewal o danda en hawrodirgol ko bone e ɓoylare woni e muɗum e dendanalngal gulleli min aduna e lahara amin. ashartu rabi sartinaya ɓon e sertuji julde ɗin istiqbalul qibla ko fewtokol ka qibla wa min shuruti solati no jeeya sarteji julde ɗin istiqbalul qibla to fewtokol ka qibla wa yakuni qibla alka'batul musharrifa ko suudu kaaba teddudu ndu summiyat qibla wirama qiblatal
qibla e summiyat qiblatan wi irama qibla li iqbali nasi sabu fewtutugol yimɓe ɓen fop alayha e hore ndun ɗon suudu wa li anna al musalli e sabu no juulowo yuqabiluha ko fewtitowo e mayru qala ta'ala fawalli fewtin wajhaka shatra al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra fa in qaraba min al kaaba si on tigi ɓattike kaaba fa kana o laatike yaraha himo sutimo wajaba alayra en waɗɗimo istiqbala e nafsi il kaaba fewtugol ko kaaba tigi 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 bi jami'i badani fewtingol dendanangal ɓandu makko no par ce que ɗo himo suti o wopata leno ɗon sabu kanko qadirun himo wawi ko hattanɗo ala tawajjuh e fewtutugol ila ayniha faade tigi tigi qibla on kaaba on qata an pellet falam yujisi lahu ɗon dagantakomo al uduli oñagol ko fanɗi wo an ha e gaye suudu kaaba no oman kana kala laatiɗo qariban min ha ko ɓattiɗo e kaaba on lakin siko woni tun la yaraha o sutaki kaaba on li wujudi ha ilin sabu wodugol heedode miru no ɓisi hakkunde maɓɓe ma yimɓe baynahu wa baynaha hakkunde makko e kaaba on eyita haɗa ko yo tinno moƴƴa fi isabatiha e hawrugol e kaaba on mbimana ko yo eɓɓu ha o fellita suudu kaaba ndun ko fewdu ɗo woni o fewtina ɗon ɓandu makko no watta wajjuhu e fewtugol ilay ha faade kaaba on ma am kanaw noon wono ne woranimo waman kana kala laatiɗo bayiɗen ko woɗɗitiɗo wono enen wonɓe ha afrique ga masalan ma europe ma amérique tawɓe ma kala tawɗo wona e nder makka woni ko raɓɓiɗi kon tawɗo ino woɗɗiti anil kaaba e kaaba on fi ayi jihatin e kala bange min jihatil ardi e bangeji leydi ndin aduna o fayno kanko yastaqbil ko yo fewtutu fi solatihi e nder julde makko nden al jihatu e bange e telen allati on telen on hella fiha mo woni nder muɗum al kaaba kaaba masalan enen lagine ɗo ma afrique de l'ouest ɗo hiɗen andi ko hella ka funnange kaaba on wontiri ko yen fewtiri hella ka funnange wala yadurru tayamun e lorrata en ñamɗi nagol walla tayasuru wona nani nagol al yasirani seeɗaji ɗiɗi mi mana lorrata en ko tawata qibla on hino wontiri ka ñaamo men en yilori nano ma en yilori ñaamo ha qibla on wontiri nano ñaamo en wopiti tata ko wopitande seeɗare wona boy ɗum ɗon lorrata li hadis wonande hadis ko nelaɗo make ma bayna al mashriq wal maghrib qibla konko woni hakkude funnange e hirnange ɗum ɗon fof ko qibla wonande mo anda sahahu tirmidhi wa ruwiya hino filla an gayri wahidin ko tata wona goto min as-sahaba e murde sahaba wa hada ɗum ɗo bin nasabati woni ko wondi kon e hawrundinal li halil madina wonande yimɓe madina ɓe ma wafaka qiblataha ko konko hawrondiri e qibla muɗum on mimma samitaha immorde konko mofti mum wali sa'iril buldan e dendanangal cae hedditiɗe mithlu dal ko sifana falladi fil mashriq amma wontirɗo funnange masalan takunu latoto qibla makko baynal junubi e ko hakkude sengo ñaamo ngon wa shimal e sengo nano ngon walladi oɗo fil maghribi wontirɗo kadi ka hirnange kadalika ko wononi fala tasihu sallata salata julde nden biduni istiqbalil qibla ko alda e fetugol ka qibla few e kawli ta'ala sabu dalol Allah wa haythu ma kuntum kala kala torɗon eɗo noon fa wallu fewtini wujuhakum gecci mon ɗen shatrahu hella suudu kabanu ay fi barrin aw jawwin aw baharin foti kaka jorndi foti kaka hooreweyo foti kaka baharu ka nder ndiya aw mashriqin aw maghribin foti ko hella funnange foti ko herna hirnange yontigi feetu qibla illa al ajiz si wona ronkuɗo sabu nawnare ma jogal ma feetere ma janɗugol ha tata ko be yilte ma paralysugol si wonara ko ronkuɗo an istiqbalil kaaba feetugol qibla kal marbuti e wono on haɓɓaɗo awil maslubi ma fempaɗo li gayri l qibla aranaka qibla o fewtina ida kana so laatike mawthiqan e ko ɗum woni la yaqdiral mawthiqan ko teddiraɗo ngol kaɓɓol ma ɗen pontinje la yaqdir o hattanaka o wawata alayhi e dow ɗum fayna oɗo yusalli yo juulo hasba istita'atihi emberetaɗo makko o walaw lam yastakbil qibla hay so tawi woni o heɓano feere feetugol qibla o juulay ɗon si o firtoyama ma o ko fempa kon wi o yoɓitata li anna hada charte sabu on ɗon charte yasɓutu o iwray an e makko lil ajazi sabu ronkere nde mbejima e haalil ilmi e hino fottana e junngo jomiraɓe gande ɓen hara on acca yake ko bobo kon fini ko pawi kon gon fini ko woni wullude yollito nder ga donc
simi wi mi darna jangi on hande kadi jangin ko mi jodani kon jemman fo mudum ella wada e mum haray on yafato ko bobon ulli kon wa kada ko wononi kadi fi hali istidadil harbi ender sa'i ender ler tidugol gere on moƴƴa wal haribi e dogudum dum min saylin immorde wal haribi e dogugol kadi min saylin immorde ilol ndiyam waame no arde aw naarin ma dogugol yiite aw sab'in ma dogugol bonoji aw aduwin ma dogugol ayɓe wal maridi wono noon kadi nawnuɗo alladi wala yastati'u mo wawata istikbalel qibla feetukol ka qibla fa kullu haula e dendanangal ɓeɗo pop yo salluna ɓe juule ala hasbi halihim e ɗo emberal haali maɓɓe hiɓe fewti qibla kaɓe fewta haray hino dagi julde maɓɓe nde walaw ila gayri lqibla hay so tawi woni hinaka qibla ɓe fewti wata sihhu haray hino selli salatum julde maɓɓe nde li annahu saabu ɗum chartun ko sarti ajizun anhu ko ɗum woni ronkaɗo fi muɗum fa saɗata ɗon haray sarti on i wi'e maɓɓe fukkike qala taala allah daali fattaqullahu li allah mastata'tum embre no wawru ɗon wa qala annabiyu sallah sallam annabaji allah hino maaki wa ida amartukum sim yamiri on bi amri yamirore fa'tu minhu arde yamirore nde mastata'tum embre no wawir ɗon noon wa warada hino joli fil hadis e hadis almustafaq alay fattanaɗe annahum no kamɓe inda istidari l khawf tuma nde gere on tiiɗi moƴƴa kulolngol tiiɗi moƴƴa yusalluna hiɓe juulayno mustaqbil al qibla ara ɓe fewti qiblan wa gayra mustaqbiliha e har kadi ɓe fewta qiblan fop hino waɗayno wa yastadillu ala al qibla e hino wa yastadillu ala al qibla hino dallinora e dow fewtugol qibla on bi ashiya'in kathiratin sabu piiji ɗuɗuɗi min hano e maji al ikhbar khabar fa ida akhbarahu si tawi woni o humpitama bil qiblati qibla on mukallafun tawata mukallafun ɗon o woni fawaɗo sigatu adlin yiltitoɗen seeɗa ɓe inni wa yustadallu hino dallinore ala l qiblati e fewtugol e qibla on no dallinore wonde hihi ko qibla on no fewta ɗon bi ashiyan kathiratin sabu piiji ɗuɗuɗi min hano e maji al khibaru humpitegol fa ida akhbara si humpitimo kanko neɗɗon bil qiblati fi qibla on mukallafun helli faado sikatun hoolaɗo adalin nunɗuɗo amala ko yo gollitir bi khabari on khabaru mo humpita ɗon ida kana silatika al mukhbiru humputuɗon mutayakkinan ko hooliɗo fellutuɗo al qiblata qibla on wa kada ko wona noon kadi ida wajada kanko neɗɗon si o tawima hariba mihrabuji islamiyatan islamiyankoji amala biha ko yo gollitir ɗin mihrabuji ɗon kadi wastadalla biha ino dallinore saabu ɗin ɗon mihrabuji alal qibla e dow wonde qibla on ko hella ɗon wontiri li anna dawama tawajjuhi saabu dumagol fewtugol ngol ila jihati tilkal maharib faade e bange ɗiɗo mihrabuji yadullu hino tindina ala sihhati faade sellugol ittijahi ha fewtugol e majji wa kadhalika ko fewtugol tel e majji wa kadhalika ko wononi kadi yustadallu hino dallinore alal qiblati e qibla bin nujumi ɗe koode wonande aaden anduɗo taski ɗo haray mo andi nde ɗo hoodere ko hella ka funnange wo yonirde nde ɗo ko hella ka hirnange ko ɗum waɗi sik allah taala ala daali wa bin najmi hum yahtadun ko saabu koode ɗen kamɓe ɓe feewirta ɓe walji boyino muɓidira sooma e nder ɗon musidɓe julɓe ashartu lhamis sarti joɓon anniya ko anniyagol min shuruti salati no jeeya sartiji julde ɗen anniyata anniyagol wayaɗu luhatan ka luhka alqasdu ko faandagol julde nden ka ɓernde wa shar'an ka sariya alazimu ko fiɓugol ala fi'lil ibadati e gollugol dewal ngal taqarruban ila llahi taala ɓattorgol allah wa mahilluha nokku o anniye noon alqalbu ka ɓernde wona ka hunduko ko nana toon woɓɓe hino wowla fala yahtaju hato jina ila talfisu biha e faade wowlugol oɗo anniye ka hunduko bal koni huwa towde wowlugol anniye on ka hunduko bid'atun ko bid'a lam yafaluhu huwa lidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah wala ashabu wona sahabaɓe maɓɓen fa yanwi on tigi anniyoto bi qalbihi ka ɓernde makka salata julde allati nden yuriduha nde o faala tottude haray allah nani allah hino andi kazuhuri wano fana wal asri alan sara masalan misal li hadis wonande hadis innamal amal no golleɗi ɗin binniyat ko saabu anniyeji ɗin yoɓirte wa yanwi o anniyoto ma takbiratul ihram wondude allah akbar harminir ɗon li takuna niya
fiyo anniye on wonu muqarinatan ko jokkodirɗo lil ibadati e dewal ngal. wa in tagaddamat style kadi o adintini anniye on bi zamanin yasirin jamanu seeɗa on mi mana o fiɓi anniye on secondaji ma minute goto so waɗi takbir on fil wagati ka wagatu fala basa haray kadi fil wagati ta tun koye nder wagatu o fiɓi anniye on haray toujours ella ala. wa istaratino sar'ina an tastamirra niya nde o dumoto e anniye on fi jami salat e nder dendanangal julde nde. fa in qata so taƴƴi tun anniye on fi asna salati e nder julde nden batalati salat aray julde nden boni. wa yajuzu no dagi no dagani liman ahrama wonande on horminiɗo fi salatin faridatin liman ahrama wonande on horminaniɗo alegoy anniɗo fi salatin faridatin fi julde farilla wawata kanko ma'mumun ko ɓawojo aw munfaridun ma ko weddiɗo kanko tun ka julde makko an yuqalliba salata o nde o sansata nde o waylitata julde makko nde nafila tan o watta nafila. hino dagi o anni ile juulugol fanama alansara masalan himo wawi yewde ɗon ha o muto o variya o inna modi yandi yomi wattu nafila on say noon mi juula farilla o. ida kana dalika so tawi woni ɗum laatike li garadin sayin ko wonande fandunde sellunde labande wona waɗugol tum pagayi misal an yuharrima nde o hurminanto alegoy nde o anniyoto munfaridan ko weddiɗo kanko tun juulugol fa yuridu salata ma al jama o yilto o faale fi heɓugol julde jama ɗon aray mo wawi waylutude fanamo o darni on o watta ruƴƴugol o ruƴƴa o salmina fi yo habbito jama ma yo yaw takko jama. wa alama o andano anna ba'da an-nas o ga yimɓe ɓe gad ahdasu fi niyatin wa alam andu noon anna ba'da an-nas no yoga yimɓe ɓe gad ahdasu gonɗiɓe natani fi niyate anniye on ɓe fuɗɗike e nder o anniye ɗon kadi bid'atun bid'a wa tashaddudin e sattingol moƴƴa ma anzala Allahu bihi ma konko tawata Allah jippinanali ɗum ɗin ɗiɗi min sultanin immorde dalil wo. wa dalika ɗum mbiyen yaqul ahadum ko nde goɗɗo e maɓɓe daroto inna nawaytu inni nawaytu min mi anniki an usalli nde mi juulata farda kada farilla wanuni fanama alansara adada kada embere darɗe tel mina raka'ati immorde raka'aji ada in lillahi tottangol ɗum ɗo Allah khalfa hadal imam ɓawo o imamu ɗo ɗum ɗo ko sattinangol hoore mum ko tata Allah jippinana ɗum dalil sa andano inde imamu on masala ko honno waɗata wona hay dalika ko nanditata ɗum min al alfazi immorde konguɗi sattuɗi ɗi tawata ko bakka toni mum wona baraji. wa hada ɗum ɗo shay'un ko hunde nde andanda hoorema ya akhi lam yaf'alhu gollali ɗum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yanqul eggaka kadi anhu e makko annano kanko to laffaza bi niya o woli anniye ha hande la sirran wala jaharan wona kene wona gondo wala amara bi dhalika ɓe yamiral kadi e goɗɗo wol anniye abadan. qala cheikhu islam ibnu taymiyya rahimahullahu ahmad ibn taymi maki ittafaqa al a'imma hooreɓe dina ɓen hino fottani annahu koni la shiraw sar'inaka fes aljahara biha feññingol anniye on wala takriraha wona kadi filli nagol balsko man tadahu kala fiɓuɗo anniye on wowɗo anniye on yanbaghi no hani ta'addibihi bimana tottugol anniye on wal jahiru biha amma feññingol anniye on mustahabun litta'jizi ba'da ta'rifihi wuri wal jahiru biha feññingol anniye on wo mustahabun hino handi litta'ziri wonande ñaaɗanede sonkane ba'da ta'rifi ɓaawo andugol on tigi wonde duwa ka feññinede si o anda haray ko yo waaji o andine wonde duwa ka feññinede la siyama tentini noon ida ada bihi so tawi woni o lorriri jama on sabu wuɗugol ɗum aw karraraw ma o fillindike ɗum ila an qala ha faade e nde o wi'ata wa ba'dul mutaakhirin yoga e leetoɓe ɓen nettinotoɓɓen ka julde harjan bimana ka yaltugol e wajhan e bange goo min madhabi shafi'i morde e madhabu imam shafi'i bi wujubi dalika sabu waɗɗagol ɗum bimana yoga e sakkitiɓe yaltude e arde awalego e dina kan yaltutuɓe ara e kaɗo dina hiɓe fewtittini wonde yoga immorde e madhab imam shafi'i wonde ɗum ko waɗɗi ɗum
wa khalatahu jamahiri ashabi Shafi'i awa jillindir ɗum ɗon jilɓu ko ɗum woni yoga e dental yimɓe Shafi'i wona so imam Shafi'i hino jaɓi ɗum ko jeeya ɗum e ko hani ma jeeya ɗum e ko waɗɗi wolugol anni on ko yimɓe makko goo tu woni ko jillidiri ɗum nder ton jilɓidiri nder ton wa kana laatike waltuhu jillagol muɗumgol anna Shafi'i no imam Shafi'i qala mak inna salata no julde nden labudda feere wala minan nutuk immorde e yewtugol fi awwaliha ka arande mayre yon noon fa zanna al khalitu jillidirɗon sikki annahu no kanko imam Shafi'i ko faandi aradan nutuka ko faandi kon yewtugol ɗon wo binniyati ko anni on tawi ɗon o falju fa khallatahu jilɓidiri ɗum ɗon ashabu Shafi'i yimɓe imam Shafi'i ɓe jami on nde nangal maɓɓe ɓatun oɗa jolkidiri ɗum ɗon o inni ɓatun imam Shafi'i maki julde nden feere o ala nde wowlete adi nde fuɗɗede kanko o faami ɗum awa ko anni on wowlete ɗon hande kadi hedditiɓɓen fu muɗum jilɓidiri ɗon wa galɓeni wa innama aradan nutuka e anduɓe ko imam Shafi'i faandi wowlugol ɗongol bi takbir eyo ko takbiratul ihram la bin niyya wona anniya on few fa khallatahu afwan faljiti mo non joni o ɗo jilɓidirɗo ɗum jillidiri jiiɓidiri fa khallatahu faljiti mo ashaba Shafi'i yimɓe Shafi'i hedditiɓɓe jami am denda nangal maɓɓe wonde oye ko faandi kon e wowlugol ɗon wona anniye wa galuɓe haalanimo wa innama arada natogo ko Shafi'i faandi e wowlugol ngol bi takbir ko takbiratul ihram laabini wona anniye on faami kalamun kongol wat talaffuzu bin niyya wowlugol anniye on kama annahu wona wowlirede no bid'atu ɗum ko bid'a fagad yadkhulu fi riya'i wuritode na ɗum hino naata e nder yiingo aydan kadi ɗum no naada goɗɗo yiingo wowlugol anniye on li anna al matlub sabu wondema ko ɗaɓɓa kon ikhlasul amal ko laɓɓingol golle ɗen lillahi wonande Allah wa ikhfa'uhu e suudu golle illa ma warada si wona kon ko joli dalilun dalil bi izharihi feññingol ɗum falladi wonande oɗo yanbaghi falladi e nde hunde yanbaghi hanande lil muslimi julɗo on an yakuna ko nde o laatoto waqifan ko dariɗo inda hududi sharia e nokku keeri ɗi sharia on wallini ɗin amilan gollitirowo bis sunnane laaɗo Allah o tarikan accotoɗo tertiɗo lil bidi'a bidi'a o mahma kana none wono laatori bidi'a naw o ha noneji muɗum ɗi e wa mimman kana mustariha e immorde e none wono laatori yaltugol bidi'a on none wonu bidi'a on yaltiri e ka bidi'a on yaltiɗon none wonu ɗum fotiri labede ma mawnude ma tiɗinede fimu ko yo terto musidɓe julɓe waffaqallahu l-jami' yo Allah hawrindin dendangal lima yuhibbuhu konko yiɗi wa yardahu o yarla wallahu taala latoɗon yaqulu himo dala qul innuɓe atu allimuna allaha on faala andinde Allah bi dinikum dina mon kan e yo on faala wiide aray Allah andano dina kan haniri noon joni ko onon woni mo tindindene awa wallahu Allah ya'lam himo ande ma fi samati konkon ka kammuli wa ma fil ardi konkon ka leydi wallahu kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo fallahu Allah subhanahu wa ta'ala alama ko kanko ɓuri andude bi niyatil qulubi anniyeji wonɗi ɗin ka nder ɓerɗe wa maqasidiha e fandunde anniyeji wonɗi ɗin ka nder ɓerɗe fala hajata haaju wo ala important wo ala ila talaffuz biha faade wowlugol oɗo anniye fi salati ka julde wa fi jamil ibadati e nder dendanangal dewe ɗen wallahu ta'ala alam ko Allah to ɗon ɓuri andude waffaqallahu l-jami' yo Allah hawrindin en fof lima yuhibbuhu wa yardahu e konko yiɗi o yarli musidɓe julɓe babu 3 e nder kitabu de on ko ɗo lanni dambugal ngal ko jeeyangal e ɓurgal juutude e dambuɗe ɗen fof dambugal ngal ƴetti leer goto e minitaji 19 ko kangal to woni ko ƴetti ɗum e nder ko jannguɗen kon taw ko jeeyangal e ɓurgol juutude kala palji ko woni toon o andi jemma on leeri moƴƴa towi moƴƴa e nder komi jangata ko ngal dambugal kala palji ko yiwɗon toon hawnaki hara ko guite ɗen woni ala yiwde ɗeri ɗi moƴƴa ma ko ŋuŋure nde woni wippade ma ko tawata koko faaminanaki lan ɗum ɗon fof muɗum no wona kala ko tawata on faamal ɗum on nodday ka numéro téléphone ji ɗi mi jonni on
si tawi woni ko ŋoŋre e faljere waɗi ha tawi mi famali mi famintino on. Kala kadi ko tawata ko angal andugol haɗi ɗum kadi mi famira haray miɗo tori yaafuye wona gandal janal woni ko puusila e ɗum. Wallahi ko yiɗugol yo musidɓe an julɓe ɓen fo muɗum janggu ko alda e déplacagol. no woodi musidɓe an julɓe wonɓe extérieur tawɓe no faala janngude ala ko janna ɗum ma tan ala. musidɓe an julɓe goo hino ka bureau ji no ƴetta golle no faala janngude kono suusata yaltude ka bureau accita golle ɗen. musidɓe an julɓe goo hino ka nder fulawa hino remude ma no aynude no faala janngude kono tan ala ma ɗum awa ko janna ɓe ala. woɓɓe goo ko chauffeur ɓe, woɓɓe ko piloteur ɓe